Pani sialam ini teklong. Inot ame kawya bangku. MLA dosi rong hang hentam lo. Isa kelo tu na bangke hokke betu. Ama hala ame kawya bang cini. Hokke bet ke dawai mutalai malang le masar kusi budho. Ame kawya bang ke cincelo. Ama dosi rong hang bang thak pilo. Nang panjang si Bharat thom nang ti pulutan te. Kala komare kala ne Bharat thom tinak kok kusi ke thak budho. Lasi ini tuh MLA ke lagi karbiya khe phale karja kali puke hala bangsa bangku persi ini tuh thekam long lu laban hala bangsa YouTuber abang kita Muhammad Churu nangji la amma ketekan hai puke hala paningje hai lasi lason ningje dak hai nangji lasi rat tundai teman aning nangji theji lasi BJP apa bhat pumane hala ame kale han phokke tipi phanda lara kisung lo sita sor lo ke chunam nam phan meglang no sai ke kem hanan ke alag paisa di pham ke do tum di kali utha alag do tum sita hala ame kale I hem tu tum han paisa tharo ke thom ke pie phana tum tangka ave ante tum MLA ke paman tum ale dolan mante Lasi rara tuh tempat penangji, lawan soal BJP ke karbiya khe tham keraya parti kali puke, kalau bangsa alang li terkenang kandang lo. Kalau je hena soal mata pulo, aningkan itu vote pidu lo pusalang itu minjal lo. Sita pini keram lo bangke dosi wahang tak pindah rak lo hekte. Hena tak kena sen kali mana? Langsung si non peklong itu karbiya long. Lasi langsung bidasi yang lenakan. Pini orang tak tuliran longhang. Lagar tim karbiya long, Himanta Biswa Sarma tempat pola memantap pasun si pola itu lamphis ta ninja heda. Lasi Himanta Biswa Sarma ninja lo, lagi AI yang kita cangku. Te Milbalin teron tike AI apa nima? Hah? Milbalin teron tike AI kan tike selama. Lagar sudah tak potong. Lasi abang ke, tuliran longhang kan nari platform manji, lakan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ta lakake taklang theklang kopi lagi. AI kalima kala imam dalil teron piapan alang li sahan ko ban ke thek na laboratory ko pan ala thekne alang li taklang theklang kopi lagi. Lasi BJP itu tuliran longhang nang lekom rara han ka pacobai dain tomel. Lakan deposit tuliran longhang ninja heda lo. Tuliran longhang ko ninja heda. Jadi bila saya yang kan nampak sumpah konang, cuma hacok cilu pola India ada dia. Akhir